Važnost domaće proizvodnje prije svega možemo posmatrati kroz ekonomski faktor. Velika je značajna u ekonomskom smislu, ekonomskom pogledu, jer podrškom domaće proizvodnje mi direktno pomažemo naše domaće kompanije koje daju posao i zapošljavaju naše ljude, to jest mlade u Bosni i Hercegovini. Da bi proizvod bio konkurentan na marketu, on naravno mora biti kvalitetan. Znači mi potrošači prije svega moramo na neki način pomoći domaćim proizvođačima tako što ćemo koristiti, kupovati njihove proizvode i uvijek obratiti pažnju na to da li je taj proizvod proizveden u Bosni i Hercegovini ili je proizveden u nekoj drugoj zemlji. Znači, naši proizvodi, mislim, ne mogu biti od samog početka izuzetno uspješni i izuzetno kvalitetni, ali samom tom našom podrškom doprinijet ćemo da se kvalitet poboljša i da oni budu više kompetitivni na marketu, što u Bosni i Hercegovini, tako i širom Balkana i Evrope. Znači, kupovinom domaćeg mi ćemo doprinijeti razvoju ekonomije, doprinijet ćemo umanjenju nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini, jer ako budemo mi podržavali domaće proizvode, bit će veća potražnja. Samom činjenicom da imamo veću potražnju, znači proizvođači će morati da proizvode više proizvoda i samim tim morat će da zaposle više ljudi, više radnika kako bi stigli da zadovolje tržište. Ja kupujem domaće zato što volim Bosnu i Hercegovinu.